Il-kumpanija GO neddiet il-kampanja Join the Revolution fejn 4 karattri Maltin jidhru jikkomunikaw ma' sħabhom bl-internet fuq il-mobile u tablets b'mod mill-iktar effiċjenti. Il-kampanja tissimbolizza l-investiment li għamlet il-GO biex tirdoppja l-ispid tal-mobile internet biex illum ilaħħaq 42 megabyte kull sekonda. Janos Mikalides, Chief Commercial Officer tal-GO, qal li l-investiment laħaq il-100 miljun euro bilan li l-klijenti kollhom l-opportunità jgawdu mill-aħjar servizz possibbli. This is part of a major investment we made in completely changing our 3G mobile network, and we have replaced it with a completely new state-of-the-art, top-notch network and doubled its size. And through that, we're able to offer the best mobile internet and the fastest mobile speeds in the country today. Mikalides qal li l-GO kienet katalista fit-tkabbir ta' servizzi essenzjali f'pajjiżna, mit-telefonija sal-internet u t-televiżjoni. Il-GO nediet ukoll apparat ġdid fis-suq li joffri l-possibilità li sa 10 minn nies f'daqqa ikollhom aċċess ta' internet fl-istess post mingħajr il-bżonn ta' kuntratti permezz tal-Wi-Fi internet device.